Nō reira, kai aku manuari ki whakataka pōkai e mihi ana tau mai anō ki te karere i tēnei rā. Kei te tihi o whakaaro nui, kei te mata o te wānanga, ngā Wāhine Māori i tēnei wiki, i te marae o Mōtatau. Kei reira rātau e korero ana mo te whakapapa, mo te Mana Wahine tuku iho, mo te oke i te oke roa, i raro i te kreme, wai rua whiturau. E hāngai pū ana ki te Mana Wahine. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo e ahu mai ana i te ratonga o te Kūkupa. Te mana o te wahine e whakatairanga hia nei. Kua tae mai ngā whanaunga katoa o te motu whānui, ki te kōrero ki wā rātou take, ki ngā take o wā rātou whaia tupuna. I tēnei wiki, kua tatu ngā kreme wai rua whitu kore ki te marae o Mōtatau. Kua whakarau i ka ngā iwi maha o Aotearoa, kia kōrero hia ngā take tiriti, kua au pēhi i te mana o te wahine. They are looking at breaches of te tiriti o Waitangi and how the Crown's process and actions have breached te tiriti o Waitangi where it concerns our wahine. These are long claims, these are long-standing issues for wahine, for our people, and they each bring a different lens. But I think the important thing, at least about Ngāti Hine's claim, is that we come from a strong place of wahine, of Mana Wahine. Koroa nei ngā kai kreme e tatari ana kia rangona a rātau kupu taunaki. I nā hoki no te tau ko 1993 te tono tuatahi mo e nei take. A nā waira ka puare te kōpaki nei i te tau 2018. Whai whakaaro pia ki ngā whaia me ngā karani, kua roa nei parana i te huarahi mō kaua mō ngā wāhine, engari ko ngā uri katoa o tēnei wāhi. Nō reira, e he maha ngā kare aro toka ka rongo i tēnei rā, tainoa ki taku matenga. Ko ngā take tiriti e aro haihaiti anei, ko ngā tū kinotanga e whai pāanga ana ki te mana me te rangatiratanga o te Wāhine Māori. So in terms of outcomes, I think there's going to be a range of outcomes that that the claimants are seeking. Some will be policy driven, I think, looking at how we can rectify, the wrongs of the past for our people, how we can make systemic change to elevate our wahine, our kōtiro, in the years to come. So there'll be a range of different remedies that people are seeking, but we're yet to develop those and see what they look like. Ka noho te tribunara ki Mōtatau Marae i tēnei wiki katoa, whakarongo ai. Zayyen Benson-Brown, te Kūkupa.